Anginimelele babukeli bemsakato Eswatini TV ligama lami ngingithemba Simbuyisa nginibingelele nje babukeli seminyaka lomusha sithi happy 2022 awusangena babukeli singena nje babukeli sidlule into letinengi kakhulu nafunza incwadi yaNkuluNkulu ku-Exodus 15 verse 21 lapho uyahlabela Miriam uthi hlabelela kuSimakathe ngoba libito lakhe liphakanyiswe kakhulu lihashi netinkhweli kuphoselwadla babukele sisho njalo nje nathi livela kangwane sisho njalo silibandla sithi nje Ebeneza Nkosi usiholile kwaze kwaba la siyabonga nje kakhulu ehlelweni ke babukeli njengenhlala yenda angihambi ngedwana ngihamba nabo bafundisi ukhona Apostle T wakamyeni usuka lapha ebandleni lase Jesus Paid for All Worship Center lilapha emakholweni kaManzini akahamba yedwana ke mlomdzala uhamba na Bishop BK Mpamali usuka lapha ebandleni lase Flowing in the Spirit Church and Ministries lilapha eNgambeni ngosami siyavusela angicela ngawe Bishop siyavusela baba Siyabingelela Mbuyisa sibingelele nembukeli ke ekhaya egameni lika Jesu lenkosi sibonga lelithuba nje eminyakeni lomusha amen kuthi sibe nembukeli ekhaya umbukeli nathi siyajabula kuba naye sisusa nje umnyaka emva kweminyaka lobe embi kakhulu Mbuyisa lo mnyaka wethu lesisuka kuwo awukabe ngumnyaka lomuhle uhambe nalabanengi washiya inhlitiyo tibhlungu wamisa kabi into letinengi sithinzekile sibafundisi simasonto ngoba kufanele silethe impendulo kubantu kunjalo ngiko ke kulomnyaka sithi Mbuyisa ubone kuhle ukuthi siwususe naye sitokhona ukuthi siwuchaze kahle kunjalo ngoba la sibuya khona angiboni ukuthi ukhona liswati lifisa kubuyela kunjalo ngosami mbukela umhla ke sikhulumisa nje indzaba yokuthi we are starting strong Mpostoli angikuvusele babe sisaqala nje sicala semandleni babe Amen Mbuyisa asibingelele kuwe Mbuyisa sibingelele kuye umbukele ekhaya weEswatini TV egameni lika Jesu indeed Mbuyisa it's a new year ngiyavusela na kumbishop wami egameni lika Jesu ngumnyaka lomusha Mbuyisa nembukele ekhaya siyambonga uNkulunkulu sowushida umbishop wathi asicabanga ukuthi ukhona lofisa kubuyela la sichamuka khona sibonga igrace yaNkulunkulu Mbuyisa nembukele ekhaya lesibambile yasigcina wasibamba uNkulunkulu ngesandla sakhe asati singathini but nje sibonga na ukuthi seseminyakeni lomusha 2022 we believe God for greater things in Jesus name amen bengifuna nje babafundisi bami lokusho lokuthi njengoba sikhuluma ngato gigaba sibhlungu labanye balahlekelwe ihlobo tabo labanye balahlekelwe imisebenzi mhlambe nje kungaba kusho nje Bishop kulilela nje sive semaswati kubantu abahambile kwabo COVID labanye ngato indlela nje labahambe ngato labanye baselebede umsebenzi ngayenza abantu abo COVID ngaba nje kulilela babe nekusho nje ukuthi ithemba lisekhona kunjalo Mbuyisa umlaleli ekhaya kunetinto kulesinye isikhathi empilweni la kufanele utidle timunyu kunjalo but tingcenye yalokuphila kunjalo nawufunda incwadi yemaHebheru sahluko 4 ufunza lapha ku verse 13 amen iBhayibheli lithi kude lokufihlakele emehlweni kaNkulunkulu lithi yonke into yembuliwe isebaleni la imbi kwakhe uNkulunkulu uvaka ngalamafishane ngiconze ukuthi kubhlungu njengoba kunje but la kuye uNkulunkulu umhlaba usengasekelwa abenako kwethu ngemhlaba ukuthi sitawuphila sifike kulesikhathi kunjalo lesikhathi lesi salungiselelo ukuthi sisifaceane naso ngiko thina labanye nawe noma kusishayile kodwa sikhona kuze sitokucinisa lomunye lesi saphilile naye nalolimele njengathi ngoba liqiniso ukuthi bathi ngesingesimane noma ungasi infected but affected noma ungasi affected or infected indlela natsite ufakekile nawe la khathi sisidududwa ke ngile live lelithi la kuNkulunkulu kude lokufihlakela that's right
lamagama akhulunywa indoda kuyasolakala ukuthi kwakungipawule lo bekakhulu wabhala incwadi emaHebheru indoda lebeyihlanganiphe kakhulu labanengi bafisa ukuthi kumbe siyawukhuluma nasifika le lesiyawufike sonke sifise kubona Paul just to have questions because indoda lelethele kunengi kakhulu nihlakanipho lenkulu iclarity etintweni takomoya lebe yayingekho yona ngelisuku lePentecost kodwa ngiyo lechaza kakhulu ngale Pentecost ngete pure emoya ngale Pentecost ngiko sithi ke siyancistela but nje sisho njalo uNkulunkulu bekuvele kukhona eplanning lakhe nasingaphakamisa nje sibuke yena nguyena ladi konke. Ngiyabonga kakhulu Bishop. Ngosiyami impostoli nawe amagama nje longawaphosa esiveni seMaswati ebandleni lonke nje ikuleti igaba lingakala sedlule kude baba. Asibonge Mbuyisa nayo umbukele ekhaya so kunenzaba la ithinzile la umbishop ukuthi uNkulunkulu bekakhona bekade konke futhi uyakwadi konke lokwentekile lokumqoka nje ngilokuthi uNkulunkulu bekakhona nakwenteka yonke into futhi uyakwadi konke lokwentekile uyabathi nebuhlungu lesengce kubo siyancisela nje kakhulu kulaba lahlekelwe ehlobo labanye balahlekelwe ngumsebenzi kwafika isikhathi la khona because le situation lena Bishop nawe Mbuyisa nembukeli ibebuhlungu kakhulu lamanye emakhaya iwashiye yashiya kunebantwana kuphela labangathi nalokuthi batawuphuma bathatheni bayihlanganise nani kuze impilo ichubeke but nje lokukhulu ukuthi uNkulunkulu bekakhona nakwenteka lokho futhi solo ukhona uyakwati lokwenteka uyathi next lempilo itawuchube kanjani now lokunye Mbuyisa nembukele ekhaya kuba ukuthi letinye tindvo natifika titikhatse timpilweni tethu tifike tisidide tsine but letinye tindvo letenteka ema events they have the meaning of interpreting the Bible iBhayibheli lishito ukuthi kuyohambe kufike tikhatsi letiyawuba nje and then so we need to understand ukuthi nase kufike letikhatsi letishoni titsini now lokunye singakubona ungathi sehlakalo kanti it's not just sehlakalo it's an interpretation of the Bible about the times where we are ukuthi sesikuphi inyanga but nje kunako konke ushito umbishop uNkulunkulu bekakhona uNkulunkulu uyati uNkulunkulu ubonile kwethu Mbuyisa nembukele ekhaya ngaba nje asivule emehlo sibuke ukuthi titsini letikhathi iBhayibheli lithi 10 lona ngaletikhathi lethu but nje konke uNkulunkulu ukhona ukhona. Siyabonga kakhulu Nkosiyami impostoli emagama nje ekudududa umbukele ekhaya nesive seMaswati. Nkosiyami sisekuyo indzaba ukuthi we are starting strong baba. La ngumuntu lapha ekhaya ujibazeke kakhulu ulimele kakhulu. Now sesiqala umnyaka lomusha siyafuna lokuthi naye aqale strong. Lapha ke naku siqala nje umnyaka kunema resolutions ama resolutions sije siwabhala ngisho phasi lesifuna ukuva ke lapha babe ukuthi asebenza njani vele lama resolutions Bishop wangethwesa Mbuyisa Utawuqala ngalapha kumyeni ama resolutions ama resolutions impilo nje Mbuyisa nembukele ekhaya kufanele umbukele afunze lokuthi kunebunjalo bempilo ukuthi nje bunjalo bayo bese kuba nalama cravings letinto letenabelako ukuthi uyafuna la kuto letinto kunalobunjalo ukuthi wena uyafuna wena kodwa yona mbamba inje bese kuba nalokuthi kuyendeka ufise but kungayi labo ufisa kuyakhona kuyendeka ube ne resolution i-resolution ke into le very important lapha encwadzini yaGenesis sahluko 30 sithola Jacob ulusa tifuyo lapha kaLabani malume wakhe ulusa letifuyo uyalusa uze wenabela umzala wakhe uyamsebenzela uyamthatha ufuna kumenda umfati resolution leyo because he think uyacabanga uyedwa nalusile ukuthi umzala uyangithatha
uyaya lapha kuyayibika lendzaba lekumalume uyayisebenzela lendzaba okay only to find ukuthi ngemthetho wangaleso sikhathi noma khona le lomncane ngakenze lo mthetho okay kule resolution yakhe labakendile kwakuthi ufuna ukuthatha lo mncane okay bamshaya ngesitini kwasho bafana sekakwente konke ngelanga lalomcimbi waniketwa lo mdzala wasekuniketwa lo mdzala asathi ke ukuthi akabonanga njani nakavuka lapha ekseni uvuka eceleni kwalolo ngesiye shothi resolution lapho iphazamisekile seyiphazamisekile phela embukeli ngoba sengicethile kushada ngilobolile ngiusebentele umshado uphelile wasonike lokungasuka la ngivuka ekseni la ngivuka khona kusiko lebe ngiresolve kuyovuka okay naw sekusho kuthini lokho akusho ukuthi le resolution njengoba le resolution seyonakele sekuphelele umhlaba okay no I resolution uyaba nayo ukhanze ukuthi ayifezeki after seyingafezeki le resolution lebo uvele unayo okay you must come with another plan ay ngosami ngiyakova bishop ngiyacela ukuthi nawe impostoli mane uyilobole ukuthi yona le resolution vele iyasebenda invele nako ke siyayiva uyayichaza bishop iyevakala ba amen siyabonga Mbuyisa siyabonga bishop ngihlekiswa nginamagama lathi lawathinza kumbishop ithi asathi lokho akabona kanjani sovuka nalokho ngasi iBhayibheli lithi kwalethwe ebusuku manje asathi ngilothi kwalethwe ebusuku but nje sibonge Mbuyisa ezuyithinza lenzaba ema resolutions lokuthi kahle hle kukhona invele kuyasebenza yini mawufunza iBhayibheli encwadini yetaga is Proverbs chapter 16 verse 1 lithi iBhayibheli emqondweni wemuntu noma lithi kumuntu ngila kufike kuhlelwe khona bese ke lithi kodwa uNkulunkulu nguye lophumelelisa impendulo delwimi now alisho leBhayibheli lithi nguye uNkulunkulu lophumelelisa impendulo dalo lokuhleliwe lithi nguye lophumelelisa impendulo delwimi now sayingilenye topic nayo lenze kakhulu isho ngoba kuthiwa umuntu uyaplan now asicile la kuthenini umuntu uyaplana njengoba shida umbishop isinale lijale kuthiwa ngiJakobe belihleli lethi ngifuna kwenta nakho which means it is important Mbuyisa nembukele ekhaya ukuthi umqoka lokuthi kube khona lokuhlela ukuthi ngifuna kubana na okay kumqoka kakhulu because now tovuka ungahle leli gama lelithi resolutions Mbuyisa livakala isingisi lesikhulu kanti leli gama lelithi resolution lisho someone committing him or herself into a certain plan lisho ukuthi bophelela entweni sitelo ehlelile shothi you cannot just ukuthi ungaplana nje kuphela athi unema resolutions but there must be a way ukuthi lele ngikuhlelile ngidofika kanjani kukho now it is very important to plan lama resolutions akhona yasebenza but ke kunento lekufuna kube khona kuze asebenze kahle ufune uwaplanele kwanto letinenge Mbuyisa lekufuna tfakwe kuze asebenze aphumelele lama resolutions akhona wona akubamba umbukelo ukuthi akhona ayasebenza but there is a lot lokufuna kwenteke kuze aphumelele ngiyakuva mpostoli mbukele ekhaya kunenge lofuna ukwende kuze aphumelele ama resolutions ke mbukeli uyadivela nawe lapho siyafisa kuva umuvo wakho ngasekhaya inombolo yethu ikhona ku WhatsApp wesikhona na ku social media ku Facebook lapho sibukela khona nje mbukeli ungakhomenta noma usibukela ku YouTube nawe siyakwemukela kakhulu siyabuya ke sashika khona ititolo Angomukele mbukelo singavule umsakazo wakho Eswatini TV. Sahlelweni ngembukeli Litsini Libandla. Semnyakeni lomusha mbukeli sithi nje happy new year.
happy 2022 semnyakeni lomusha mbukeli musha sha sikhulumisa yona indzaba yema resolutions isihloko sethu nje lamhla sisi nje starting strong siyabuka nje ukuthi lokusicala siyathi ukuthi lapha ekhaya nawu nama resolutions akho uthi mina nje ngifuna kushada ngifuna kuthenga imoto ngifuna kuthenga ikhaya lelihle ngifuna umsebenzi lomuhle tongolela imali enkulu angihamba ngedwala ke mbukeli ngihamba nabo abafundisi bami ngibathanza kakhulu ukhona Bishop BK wakampamali usuka lapha ebandlela flowing in the spirit and church and ministries so lapha eNgambeni akahamba yedwa lomsala ahamba nampostoli team yeni usuka lapha ebandlela se Jesus paid for all worship center lilapha emakholweni kaManzini ngosami ngiyathanza ku Bishop ukuthi lenzaba lena sisikhulume nje babe ukuze umbukele ayive kahle lenzaba ema resolutions wahlela njani nje ema resolution babe inkulu lenzaba inkulu kakhulu sikhathi sethu sincane ngoba njengoba bese ngibhayise lapha ku Genesis 30 ukhona lokubuka ngoba ngema resolutions yinto loyihlelako kufika lesikhathi la kulo Jacob ukuthi kufanele aphume akhulisa umndeni wakhe now kulokuphuma kwakhe lapha uthi ke malume labani ngidakuholela yini uthi ke angilidzingi liholo ngidayinto ibe imfishane lengulandzela lapha lokuthi ngathi ngelo uthi ke liholo lami ngaba ukuthi ngingene la kuleti fuyo lemacabhacabha lenembala ibe ngeyami no nakangena la kulena bayavumelana they resolved bavumelana ukuthi kutoba kanjalo lokuthinza kakhulu lengibona ukuthi umlaleli lehluleka kwenda ku resolution ukuthi wathi nakaphuma Jacobe seba resolve sebanayo le resolution wase uthola tinzi wataka watfaka la khathe emandini kuthiwa almond kufaka ekhathi amagama lamakhulu esiswati bobatume whatsoever wafaka la khathi nakafaka la khathi natifika titokhelwana lale tibuka lemibalabala lo lokuhlalako la kule unango kuba imbalabala ngalamafishane kule resolution yakho ayendeki iresolution ngekuyikhuluma that's right uthi ungayenda le resolution bese uba ne-action plan that's right kufana nekuthi uthandazela umsebenzi ufuna ukuthi ungaqedza lokuthandaza lokufuna lo msebenzi bese uyobhala le application yes ngoba ngeke labahlunga leticelo talomsebenzi bahlunge umthandazo bahlunga le application lebhalwe ngumuntu wayiposa noma uyi-email yefika lekubo nangabe ayikefiki lekubo ngeke bathi ukuthi wena ufuna umsebenzi ngiyayithanza Bishop yebo le resolution yempumelelo unayo kuthi 2020 ngifuna kuba nemali but ke yini ke leso uyenda leya la letawakha le mali iye le kule resolution yakho because bazalwane esikhathi esiningi bathi bangathandaza noma bapholofethwe bese bagoqadala bagadza imiracle kanzi kufanele ukuthi bese uyasukuma uyowenda into bese uNkulunkulu nje obashito umpostoli umyeni ukuthi bese uNkulunkulu uphumelelisa uyabona ngiko ke lokwenta ukuthi sibulawe singakhona ukuphumelela kuma resolutions ethu sitele action plan ukuthi this is what I have resolved sengiyini lekufanele ngiyende uyofika noma ngifezele liphupho lami ngithi umbukele ekhaya akangahlali abukele athi ngoba bangithandazela akasukume akhushudele atshebe ne-action plan leya lapha ya ngoba le nto ngeke tite kuwe but yena kufanele action lapha nje kunemsebenzi ufakwa emathenda ngiyabekisa awukathenda rish wena ndesikhathi lapha sekuhlungwa yakho ayikho lapha
so kude indlela lokungathi uwine ngayo le thing. Ngiyabonga kakhulu Bishop. Ngosiyami Mpostoli. Ngiyayithanda le ndlela ibeka ngayo babe lapha. Ngifuna nje uchazela nga umbukele ekhaya ukuthi yini bungoti bekungahleli kahle ema resolutions akho njengoba uqala umnyaka nje. Amen. Siyabonga Mbuyisa, sibonge na kumbishop. So ichaze wajula. Ushito umbishop isincane isikhathi imbukeli, otherwise kunenge lengabe siyakukhuluma le nkulumo le iqukethe into letinenge kakhulu. Now umbuzo Mbuyisa uthi yini bungoti balokungahleli kahle. Ngishito ngathi sibulawa isikhathi lokuthi isikhathi sethu sincane but kube sinenge ngabe sichaza lokunenge. Lokumcoka ukuthi now leli verse lengilifundzile lekutaga lithi umuntu uyahlela bese uNkulunkulu somentela indlela textala kuhlelile sekufakwe nale action plan la khuluma ngayo umbishop then bese yaphumelela. Now lokumcoka ke Mbuyisa nembukele ekhaya ngilokuthi lobungoti balokungahleli kahle na iproblem leba khona kuba nalenkinga ukuthi ngithi yathi ngaDecember ngidibene naloko kuzibani bani bengifunza nako esikolweni futhi bengikwehlula lokwemuntu lokuyabe ngathi bekusidomanyana esikolweni mina bengiphasa kuna sekushayela imoto kulomnyaka lotako ngifuna imoto. Now already vele sewucalile uhlela kabi. Now mina lengingakukhuthaza umbukelo weEswatini TV Bishop ngingakukhuthaza umbukelo ukuthi now lento lemtoka ngema resolutions ukuthi ngoba lo muntu lotakwenda lama actions plans ethu aphumelele uNkulunkulu. It is only God kude lomnyelo ngenta lama action plans ethu aphumelele. Mina lengingakukhuthaza umbukelo ngaba ukuthi ikakhulukade because sikhuluma lenza basikhulumela kubantu labanebudlelwane naNkulunkulu. Lengingakukhuthaza ngaba ukuthi before umuntu abe nawo lama resolution thani phela sokubhalile noma ngabe yini lokubhalile bese uya kuNkulunkulu uyova ukuthi ngabelele ngikuhlelile kona kungiyiko inkosi kuyahambisana kungaphumelela yini because kungenteka Mbuyisa uhlele into lengekho vele ku system yaNkulunkulu lenema steps akho they don't qualify you to be there because that's the most important thing. You see ngeke nje uzube ne resolution ukuthi ngoba kufuna lokunye sikubeke kube practical. Ngeke nje uzube ne resolution ukuthi next year I'm a person of faith ngumuntu wekholwa ngiyakholwa ngiyathi ukuthi wakwathi lomnye bishop wakwathi lomnye nakhuluma lomnye umzalwane samiyeza ko wathi nibo icaphela le faith yenu umyeni ndaba disappointed ngale faith yenu understandanga but ekhambeni kwesikhathi nga understand lokho sibekathini ngeke ube ne resolution ukuthi ufuna kwakha stairs lestawubita 3.5 million but income yakho is less than 5,000 and nema plans akho ke engqondweni lokuthi how can you ungafika njani kulo 3.5 million lokushothi ngalamanye amagama kuyente kuhlele kabi ungayi uNkulunkulu kuyokuvatele ngikuhlelile kungiko yini. Number 2 uhlele into lengetulu kwemandla akho then you are waiting for a disappointment. There is a disappointment that is waiting to happen for you. Shothi kunekujabhiseka lokumelele lokutako ngoba wena uhamba wakhakhamela one uyenge ukuthi lobe ufunza nayo mehlule esikolweni so ulapha yena wena ula and then so ufuna ukudilinganisa nawo ema resolutions thana unawo lama plans wabhale phansi ngoba iBhayibheli lithi kumuntu akubhala phansi then go to God hamba uye kuNkulunkulu ngosi ngitena naku ngibhale naku we have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit lo khona ukusitshela ukuthi hayi khona lo lokuhlelile ngeke kuphumelele. No lokunya kutshele nje practical ukuthi ngaphandle kwanani emandla akhe awafinyelela lapha nyalo ngoba letinye izinto Mbuyisa nembukeli tiyeta but hayi nyalo. Cha ngiyakuva Nkosiyami ngiyakuva Mpostoli. Embukele ekhaya uyadivela lapha umuntu omdzala uyayichaza ngiyakholwa ukuthi uyasitakala. Nkosiyami lapha Bishop ngiyafuna lokuthi ngenyalo singene kunama declarations njengoba nje nyalo nibafundise ngiyakholwa nanjuba umnyaka ndabeni ishe ama declarations lamatima kabe lesithinde bazanyalo sengakawadi nyalo naku ke umfundisi so declareile babe esontweni lami ushilo wathi lo mnyaka lona 1 angathi ukuthi nje senilungisile nje nani 1 lomnyaka lona lesikiwe ngingumzalwane mina ngidilungisela kanjani ukuthi ngithi align kule declaration yemfundisi lathi ke lo nyaka lona mhlambe ngidothola into kanjani njani kwenta njani lapho baba wayibo siqala ngalanga kimi nje
kunana into naye embuyisa nembukeli ekhaya. Yes. Lengithaseke ngichaze kulo mbuto wakho. I declaration ifana nekuthi usebenta kaSwazi TV. Nawula kaSwazi TV akufuneki nawula kaSwazi TV indlela losebenta ngayo kubungathi usemagesini noma usebhosini. Okay. Oh. Yabona. Noma use-Erelins Louis. Ngiyakuva. Nangabe uka Louis, le declaration leyendekako niyenda nika Louis. Kufanele ukuthi lo mzalwane ati lisondo lakhe. Yes. Ukuthi li declarishe nako. Abese kwathi timiso tale lisondo lakhe. Leli ngilona li declare lo kulakhuluma ngayo. Oh, okay. Angathi ku resolution lekhokhwe God cares abese uyiphila ngempilo yase flowing ngeke iphumelele le resolution because kunetinswayi nemigomo lehambisana nemikhuleko lehambisana nekuthi yendiwe kuphi le resolution. Okay. Ngiyathi ukuthi ngenteka kube lukhuni kukuva kalula but kulula na utakuthatha kanje. Wakini wena wasekhaya kini. Okay. You belong ekhaya kini. Uya declare babo wakho naku lesitakwenda kulomnyaka. Nasengabe senicabana nalo babe lekhaya senibanga ukuthi uphuma etimisweni tala kuleli khaya. That's right. Bible lithi lokuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Kusho ukuthi uNkulunkulu la kwendako kumuntu noma ngangibani usebenta ku resolution yalomuntu la ibophe asemhlabeni kulendzawo labekayibophela kuyo ngalo lugcobo labekayibopha bakulo ngekusebenta kwaNkulunkulu kuleyo ngcebo yenkosi kuleso sikhathi. That's right. ngiyafuna ukuthi kancane nje nawe mpostoli uthi manje nje babe uyifakaze kancane nje lendzaba ngoma ikakhuluni sibonile la khona ukhanza ukuthi umuntu uzuphuma esondweni uyalishiya lelisondo. Yes. Uthi yatlende bathi takwendeka ayisendeki. Yes. So lo mnyaka lona vele 1 kimi akusendeki. Lesikhathi ukhanza ukuthi umfundisi mhlambe bazi bamshane kumshaya. Ungathini lapho baba? Siyabonga sibonge Mbuyisa so icacisile umbishop so icacisile umbishop lengakusho ukuthi njengoba ayishida umbishop le resolution nangabe iboshwe la kuba nema steps because mina I don't believe Mbuyisa whenever uNkulunkulu lebandle nje asinika ukuthi 2022 ngumnyaka wanako akahlala ngasiniki ema goals ukuthi how are you going to reach that ndofika njani athi nema steps la tonithatha anifikise lapho. So now akugcini ngale declarations because lokushaya umfundisi Mbuyisa nembukeli njengobekisile kuqhambe ekutheni nisicabanga ukuthi kutawuphelela la so umemedele babemyeni ukuthi 2022 Jesus paid for worship center ngumnyaka wanawo. Now there are steps ukuthi in order to reach that goal sidakwenda kanjani. Ngiyabonga kakhulu nkosami magama akugcina bishop ekuvalelisa nje kumbukele ekhaya. Yeah. Mbukele konke kupossible konke kungenteka thine sibantu uNkulunkulu ebuNkulunkulweni bakhe unelicebo ngathi ema resolutions lesinawo atawufezeka nasitawulandzela imigomo nekwenda kwaNkulunkulu ethu. Amen. Ngicela uvalelise apostle. Asibonge Mbuyisa sibonge nakumbishop sikholwa ukuthi mbukele ekhaya kukhona lokutholile sisakhuluma lendzaba le but nje lesingakusho ukuthi 2022 kuze kube ngumnyaka wakho lomuhle nalomkhulu kakhulu lelesi sikufundise la kubambe hlala phansi hlela into takho yani uNkulunkulu umchazele ngetinhlelo takho bese uyathatha la kushoko naye uNkulunkulu ngale tinhlelo takho nangetakhe uNkulunkulu tinhlelo. We believe ukuthi lo mnyaka lokutaba ngumnyaka lomkhulu empilweni yakho egameni lika Jesu. We bless the name of the Lord. Siyabonga mbukeli. Amen. Amen. Encwadzini yetaka 19 verse 21 Bible ikhuluma igama lamakhulu umbukeli lelithi umuntu angaba nenhloso letinyendi kodwa kugcine kuphumelele licebo la uNkulunkulu. Mbukeli siyabonga nje kakhulu kubantu labadzala kusihlonipha singumsakado wetithombe ukuthi bebangaba nathi la e studio lamhla sto
ukuhlephulelana nalwadi labanalo ngicala nje strong kulomnyaka leyo lesikiwo nawe siyakubonga kakhulu wembukela lapha ekhaya lohlala njalo usibukele siyakhuthaza ke mbukela ukuthi sibhalele ku social media ku WhatsApp na ku Facebook usho nawe umuvo wakho lo ungafisa futhi sikhulumise ehlelweni siyabonga kakhulu mbukele ekhaya chubeka uhlala nathi semswati Thombe egaba lami ngithemba sembuyisa ngithi usale kahle kuba lo hlelo landzela ke emswateni wakho Eswatini TV sibuko semaswati.